Voilà, assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV. Assalamu alaikum téléspectateurs et téléspectatrices wonɓe darde Jama TV à chaque fois et tout moment. Haray non mi salmini mi weltani ke moƴƴa mi lande ke tay fono e jang mi yehi ha ka suudu mon e ka galle mon e ka golloton ɗon mi hiwri ke on min DJ Bella Joli présenté ɗon émission Ndaru yiɗa tous les jeudis 22h 23h yafoɗono ɗon andi fendude mari élection président élection législative woni e wadde haray immoɓe am ɓe garno wadde ga débat politique donc en wata coupude émission ji ɗin par ce que si tawi waɗi important enen et puis enen ko enen hawti e haray yafoɗon tarduma on seeɗa haray mi salmini kala waliɗo kobital nawni Allah dikkimoro jam moƴƴere kala nangaɗo soka kadi Allah yaltimoro jam moƴƴere mi kala mo Allah teggi ko andanɗa ma en tout cas wawanta hoore mum yo Allah hawlan ɗon ittanmo e hoore jam moƴƴere salminira e men ɓen e babira e men ɓen hande noon mi arna e jugeji ɗiɗi par ce que hiɗon andi e télé on no duwa huɓɓude partout ernalla on wona Sénégal tum mais fonɗo télé on ko Wakam mo ɗaani ko honɗum ɗanni télé on Wakam ko ɗum woni wolande kono ɓe darde lanka réseaux sociaux ɓe Wakam ɗo ɓen mais à l'extérieur Medina Yoff Ngor e Almadi et tout ça ɗum ɗon y a pas de problème ɓen ɗon darde télé on 24 heures sur 24 heures donc aray ɗon waynade ka Play Store daron application Jama TV on e télécharge on ɗon wawa darde télé mon ka téléphone mon donc aray ɗum ɗon taw mi jonna on ɗuma ɗon walla naton ka page Facebook Jama TV donc aɗo daray aray y a pas de problème ɗo darde normal donc haray ɓeɗo abonné ɗo fo ɓe ɓurtu abonade mais meɗen arde so Allah jaɓi mi régla kala probléme ko woni wadde Wakam ɗo kadi e côté o télévision men Jama TV arɗo tun ƴetti Jama on watte hoore mum Jama kadi ƴetti télévision on watte hoore mum salminen kala mon ɗaroma en tout cas haadi no faala darde émission hande Wakam ɗo wawata darde émission on ka télévision mum mais inchallah no gasa ɗo e janggo haray men gay régilde probléme koni entre men e joomum ko si min wawali kadi régilde min yewtayo min wawa régilde après mo kala abonnoɗo ka canal réseau yet rep kelama télévision on si tawi ɓe addanta on télé Jama TV on yoɓataɓe abonnement maɓɓe on par ce que vraiment ɗum ɗon no satti no hulɓini so tawi tum ɓe daari haray on tigui kañum bon mi wolta fo ɓay enen en haaji men ala e ɗum kono mi torito mi jeeja on si woni ɗo ha janggo kikiɗe men gena régilde probléme on e tawi ko immorde e makko kanko saliɗo on joni ɗon kanal ɗon haray men arta kadi o moom min yewta on ko honno waɗo toon ha tawata on heɓay par la force télévision Jama TV on kamon walla désabonné ɗon ka makko après min ƴetta décodeur ji min jonna on hara ko télévision Jama TV on dar toon si Allah no jaaɓi par ce que minen télé on ko fimon na fiyamen ok si ɗon feƴƴi haray ɗon andi hande FNDC on ɗon andi immino ko ɓe woni défense pour la constitution donc ko ɓen immi hande le 28 donc ɓe waɗi mars molanaɗo e piiji bussi waɗi toon dégâts ji waɗi toon blessé waɗi donc o yi poli hande hay poli waɗoɓe teni waɗama otage otoje gendarme police sunnama voye on yi Samora en yalti no wadde intervention en tout cas diplomatie mais quand même en arta siɓurɗo no seeɗa par ce que ɗon andi hade la mari invité ɓe ɗiɗo mais ɓe heɓali feere no ɓe arda ko ɓen yewtayno en FNDC on ko honɗum hande woni ko jonniri e ko honɗum waɗi Laguine Conakry par ce que nalen ha ka 20 ka 19 heures ɗo tawi manifestant on récupéri on point koloma e bambe to tawi police ji suttar hay auto wa suta iwde ley toon arana fiye dow ga jippo tellement que manifestation on déterminé ɓe wi ko ɗuma e wi kadi ko Oumar Cissé ko embalo ko annonce kon wondemantadema haray ko 24 mois woni transition on au lieu de 33 mois donc ɗum ɗon fof en arta e débat inchallah jaɓi ɗon andi Jama TV c'est pour vous ɗon andi Jama TV souvent si mi jooɗi keɗore Jama on no faala yawde yomi jooɗo mi jonnaɓe information waɗɗo clair DJ Bella Joli Longfort onon wonɓe sérieux ɓen mi salmini on Italie Côte d'Ivoire donc ara mi salmini on Espagne France hara mi salmini on donc association l'alliance de la sous-région kadi no marani on programme jano mi arte kadi mo inchallah jaɓi siɓuri ɗo seeɗa l'anniversaire DJ Bella Joli le 3 décembre inchallah jaɓi ɗum ko ñaani night à partir de 20h jusqu'à 5h du matin anniversaire lang on haray ko teddugal le mon partenariat Jama TV la télévision autrement c'est feƴƴi ɗon arten kadi ɗon andi piiji bu no woodi ko yewten e piiji bu no woodi wa
ko akketen hannon ko wala mena invité ben do parce que enen guinéen hiden habbiti vraiment en wallindirta hara den habbiti wallindirta ko kala ko fenande c'est-à-dire Alpha Condé men no winna wo guinéen ko fenande jandiri ko no guinéen holorta vraiment kon min fuddi cande dum e côté di médiaji men di wonduden wobbe no jodi e médiaji mum hay médiaji din andaka ko dabbitugol vie privée ji goddo tum pour no télévision ji ma no médiaji din andire donc andi wadugol sittun tum walla wada page Facebook wiya kay no wadi télévision walla ko télé kari sempre gauche en akke dan go jamaon parce que hande fop fini sa wadi télévision ngade plateau maon yaha kadi abroda ko jamaon do abona do harbe ndara télévision maon ko non télévision mais wotan weto wadon ko radio page Facebook mon fino hebi don viji monétisation dabbon dépense dara don do inaade ko vie privée goddo mom wala non nandi hore mum mais mi tonga hande kadi mi hirsu min DJ Bella Joli goddo jodo lando goddo fenande o arto lando fenande wona mi confirma mo heba ko winda wada kapage makko Facebook kala mo mi yino windi min inde an kapage Facebook wallahi azim ko si Allahu lanyo e nonde media makko e nonde media ngo mi naba mo tribunal ça c'est haut et fort mi yewti mo mi yewtike mo mi yewti non no andi hore mum to mi acca tolérance zéro to mi yetta hunda wote si ande hina wada jama weta accu ko saati dañi da yotto jama no anga wada tano wallahi azim si on say fopo anday ko hombonte DJ Bella parce que mi wonna son ko sama kala yo si l'homme fort min mi alana goddo nafi giagal le pijigo si wadi mi yetta mi wamma kon non sa naati vie privée en fi a déstabilisant mi je vais vous dire une chose pendant 7 ans 8 ans mi ala radio mi wadi radio 12 ans dubi sappo e didi mi wadde radio mi anima radio donc ender kam mi ala radio mi radio parce que pourquoi mi ka radio mi tawi ala nala avantage hande kadi ender kam mi ka radio ko hande mi yewta dum jamaaw mi hebi buri 5 radio noddube la wi ar wada émission guiné min nabe so hebata la mi wadata hadali ha hande noddola wo ko DJ Bella Joli nottammi pourquoi ko parce que be andi mi wadi ko menen atti dengal darde do dengal puwal guinéenjo fi côté média ji télévision ji dum do ka radio ji dum do tawa enfin mi fuddi wadde émission télé depuis 2001 pour vous dire hande mi anna berbe anda mi depuis 2001 mi fuddi wadde émission radio donc no wodi min ko annin mi yarnabe arbe sego hanki do proparanoto jetta page mo Facebook dumanno ina do gido jama production ko yo bijo fo hande andu wirina do depuis 2003 men andiri 2003 ha wetango hande simation ki joni me wedda jon passé mo kala nandi jikoya ko fo mo menata dum ko passé mo boyidi no wodi min kanko o yeyi invitation en soirée moto wujjaton o soki sabon min no yende di jekelle bari pemela nadugo prison ko sab makko nadi prison meda sokede mais dum fop ko mi andi on tum min mi hulali tagado mi hersa goddo seno gadi ha mi hersa kan haymi Allah goy hara mi haymi Allah on say min nay Allah wadana ko duwe ma on law akimi ka wala ko duwe ngon jon kana do wala judden wala ko wala o minammi donc acce so jabi so jaba non continue acce so jabi so jabali continue mo woni wala dawi andi horema si tawi ay noddama a yewtama hunde a noddila mi yewtima ko ni wonde hunde a insisi ko wallahi azim e hewteke en duwaka hewtoyde to mi yida mi nabude siddo an laamu mi yida nabude siddo an laawol parce que c'est pas bon neddo hersay so wulata o hersu mono accuma accumo vie privée goddo terto ko goddo e goddo wadde terto c'est pas ton problème accidu kambe wadde bende be yaabe fencita ha tawata ko dum do be waddi sibbe wadda kadi tertoda ko dum don tummonno ko mi wowla ka émission ka départ do no handaray tigi on million donc mi arta don ka million salla jabi mais numéro téléphone on no hande non no wodi hande kadi 78 wada 116 82 38 78 116 82 38 gido jama production ka région wonde hande mo ne wuri PDG on haray ko dem salminta alliance de la sous-région fo mi salmina président on monsieur Malabari Bantuñel mi salmina Safiatou Camara Aïssatou Bari Weldiang
kan mi salminimo hande mi heɓɗo ton bela mi salmina gore maɓe fou mi salmina wonɓe ka galle ka peyɗo manal ɓe fof no joni darde fendo émission daroyiɗa o salminen kadi kanko Jio Diallo en salminimo salminen Kadiado Bouta salminen Mamadou Bintar Kos salminen Boubacar Horeya kadi en salmini wano kadi nene fune salminen kadi wano Mariama Mbori salminen jiɓɓe fof kadi ka alliance de la sous-région salmine wano Mariama Labe wala salmine wano commandresse wano Aïssa Dalen salminen Habibatu Houssay salminen Nogoy salminen Salimatu salminen kala wonnoɗo dal ka alliance de la sous-région tawti wawi artude gollida alliance de la sous-région ara en salmini ɗum so feƴƴi ɗon min ni on anniversaire DJ Bella Jolon ko teddugal le moɗon ko 3 décembre l'an 2022 ko ñaani night club waɗata salla jaɓi hara mi arta mi adna on par ce que ngal en waɗa ko lutte fillede inchallah hara naka wanno décembre feƴƴinoɗo kon par ce que to mi naɓi noon ko yoɓɓi taw wata jama wata notade ko ɗum en garsi mi itti to mi addi ñaani haɗa ko kamma mi faala wadde o buyinna no kamma men bon menen fayɓe yahay ton e tout ça mi itti toon kadi mi yammi ñaani jonno ñaani wattanoma so yi ñaani joni moɓɓe no wodi ko wona seɓɓe no wodi ko wona ata adnalam bagada won so raga bamban aca daren ɗum ɗon taw seeɗa si arten ka débat men FNDC ata ko fi fop raga bamba signé bagada won son bixul arrivé équipe maɓɓe fo le 31 décembre à Dakar musidɓe festival jano molanaɗo bagada won son no arde mbiɗa addana on 4 artistes ngal le 31 décembre alliance de la sous-région aca voilà si feƴƴi ɗon hara en salmini jamma fof salmini karamo ko Mamadou Winde Diabo depuis Laguine telimine ka maɓɓe mi salmina général Bari depuis Gambia People général Bari mo mari concert jano Hezbo Rap Boubacar Horeya le 12 le 13 et le 14 voilà le 13 et le 14 soutenez général Bari to e Gambia min ko mi invité salla jaɓi spécial salminen karamo ko Mamadou Winda Diabo aca ka émission ɗo abbo moƴƴitno moƴƴa ɓayi ɗon andi ko sati kon no laati merci Mamadou aussi no darde kasa on jarama kala wonɓe darde ka Facebook merci général merci encore une fois soutenez général Bari Gambia People passe ferlo ko nombre wande promoteur là-bas o ƴetti promoteur yagangal o wi ɗon fala ɗo mo continue awa ko ɗum won ton ala concurrence petit ɗanduma ay koye rasawma ala concurrence aussi l'invité spécial salla jaɓi ka Hezbo Rap e Boubacar Horeya inchallah salla jaɓi mi yahay jama on kadi découvrir Jama TV mi yaada kadi caméra Jama TV moƴƴo pour que yen gollu sella jaɓi merci beaucoup hara mi antina on toujours l'anniversaire DJ Bella Joli Long ko le 3 décembre l'an 2022 ko honto no waɗata ko ñaani night club hara mi andini on ɗum ɗon wotta on ƴetta wano calendrier mum basin kadi mi salminima merci beaucoup allez ƴetten goɗɗo ka ligne taw assalamu aleykum lam fala ko bambammi mi dara sa heɓay lam fala ko bambammi no joni lan ɗaɓɓandema ɗuma honno maçon je molanaɗo noon honno ni lan ɗaɓɓandema maçon je molanaɗo bambe maçon yo fiyami ko bamba ma wiɗa ka boy dani ko ɗum wallantema ko bambamɓe ko ɗum yetujama min koko mari feere comme o mawlande maçon ko woni ko ɗum e bambo ko ɗum yaadi e maçon daraɗo gonɗo wawi bambude par ce que ɓe bambay 3 sac suma haadi bela min a sikkoti hani ko a weldi jon ko a siminima walla meɗa ko bambammi koye weldigoy ko par ce que mi yiɗa tampa sagan kala bambo wara ko townowoma amila sik non ɗum ɗo noon affaire maçon ko waɗi gollan sima dala sa cela dit somi addima koyo bamde on faala voilà ko fa lawna ɓe hayti ko lahara hara konto on ɗon yiwata mi anda hande kan aɗa wiide ɗaɓɓande la maçon babaya série waaw no ɓeyguma no jam marsude seeɗa no muña ayi hande ko marche waɗɗo Conakry on kon ɗum mbaɗɗa ko yewta o FNDG o transition bon andi ɗon Bella Conakry ko fen ɗo kam no metti sifade
ko tortuɗen Allah tu yalla ɗum ɗo yalla sansangen ɗum ɗo en ɓoyi toragol kono way Allah noon dowa yiƴƴitade non mi nanno goɗɗo nana wo mode passe guinen ko yalla sansu billahi waɗi ɗo ko walalji teytaki janggo mimi duwe Allah sanseɗo mi garan ko mode passe guinen no ko mode passe an arɗo ko a sikka yoya non mi anda ko waɗɗen Allah quoi sincèrement voilà amini noon toɓɓe men Allah no fewi landade Allah e fewi na enen o génération o ko no mawɓe men wanno Allah c'est la même chose wonoɓe 1950 ɓe gañi fewde rettunoɗen indépendance ko ɓen duwa foppo duwa darnude landoɗen ɓe ko ɗum ɓe bonni Allah hakkunde ɗon no fof enɗan alaɗo ɓen ɓe yewino non no woodi heddiɓe de oui no woodi heddiɓe d'accord sina men jooɗi ɗo min ndaara émission on merci beaucoup hande noon dañaaɗi ñas ka kono laadi de kada a jamare o woodi ko waɗi hay fus ɗon ɗa seydi gisil bateri jooɗi gitta ko maɗa silbateri bongino ɗon ko kanko ɗo jogui bouton moy koye noon onu bouton moy koye ɗo kanko jogui ɗum ko haji makko yo coupe o ndara mi waɗa o coupe altimi waɗa photo makko ko Facebook min a wala le plus grand célibataire monde no yaafo ko PDG amen wonni yaafo ko PDG wonni halan PDG mo yo jombu o jomba kadi mo mari droit ha nayoɓo ayo kono mo jogui ɗiɗo taw accidumo ɓen ɗon yo ɓeydu ɗum noon ko ɓayjiɗo mama no jombi hanki min mi haalante hunde wotere ko tele mon ɗo dan toi mo ara mi jombide min ko min haalanma arisro wallina ko ma on boni min mi ala ɗum ɗon ko ɗum ko toon min wota wadda momi doyaka haɓude wimi ko ma on boni mamaya miɗa andi koye ɓaw kiɗo mamaya wiyaɗa lan andi ɗo wiyede décembre so gaddi ɓeyɗa wata bamba on sa moytaki ko ɓen bambi ko min maɓɓe bambiɗoyta ka e stade hebulo nani ko e stade nanda compte oɗo honno mamaya wallahi hebulo ko e stade tigi watta le 1er janvier le 31 le premier hebulo y avait 4 ou 5 artistes arabes ko juste festival guinéen au Sénégal era tunga kes non andi o télé ɗo walla ka radio ma salla jaɓi ça c'est partenariat e waɗa partenariat joni on waɗi meɗen andi kam en yaɗɗo meɗen andi kam en yata toon min faami fof on ɓooyi haalde ɗum ɗo wala wadde a famali an woodi ko ɓooye haalade rokaƴede décision fiirota haaɓide e gooto mais kono ɓe wi mo wi welda e fof ɗum ara woni escoro jaka ane ka ko mbokkata lan ɗon hannde ko mbo faaloɗa lernan ɗo welɗo kun joni ɗum ɗon fode baro wala a andi noon jaka miɗo anduma moste kone depuis tan nan fangaɗa rugude la ganduma voilà ɗandi addanami oɗo personne di o non a bolamo mewmaɗan ɗe on an tigui amaymo tigui ne ka wiyo PDC ma ñoƴƴu bouton PDC ñoƴƴi bouton kum wara aja ma hey ndari ya weltoɗa jiiɓe bella Jama TV International. Merci beaucoup Mamaya. Allez, bonne soirée. Merci, bonne nuit. Ok. Voilà, merci beaucoup. Aray juste ko kido Mamaya wonno ko noddi intervenir seda e ngarta joni parce que woni en tagammo taw fode baro. Guinea mato nanyerema aja may assalamu alaikum dari da majinami allo wa alaikum salam ka ngombo la nodda mi honto allo na Ahmed Diallo wando Côte d'Ivoire Monsieur Ahmed Diallo Côte d'Ivoire eyo Monsieur Ahmed Diallo hiday jang alhamdulillah on alle ton wallahi Ahmed la weltanima hakkunda nge nenan anangali mi do weltani o hakkunda nge Allah parce que vraiment quoi vrai fidèle auditeur mi do weltanima
Min ga mi do weltani on nyande o mi dara yo en direct ni émission mo on don no welala moƴƴa no weltani on moƴƴa. Merci Diallo Ahmed konno woniri ton Côte d'Ivoire ton konno yidana lagine o Mars FMDG. Do min ko min o Mars FMDG mi do weltani fodi kenge mi do weltani population ya yo be kilo tade ku be wakilo ma ya bai dum tanga fa ko le be wakilo no lo ga yo be wakilo ta be hulu ay fus way dande si Allah landon jabi Allah ko goto no gasa nyande go irte ngo wallito e ngenen kadi Allah mamina ya Allah wallen sinalu ngaray no hulbini moƴƴa yalla med okki dédicace nyanda ko mbo kata no kama morso mo fa la wola bon ande ko fala ko mo kando ko madan kante somo yasine de val mona ma kante Allah jarama wala don tigi aduna ko doy wona dole ka wala soda nyaunda hadi soda ko nyawali wala ara mi okio mo on tigi merci okio mo on tigi taw d'accord merci ekiti don jige balde d'accord DJ balde ba ko bari min ko bari mi yajiti no ko DJ Bella Joli me wettor men ko bari wala jige Diallo kan mi okki mobe d'accord Diallo dejes ara en salminimo ok Diallo med meten ko mo e Côte d'Ivoire to nani ayo min ka mi do weltani moƴƴa merci beaucoup voilà di yewri may taw ka fode baro da siaren ka manen bakante parce que odo memini lan quoi yengal na ma quoi allez assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ngarama gi ida janno marsude da nodda mi honto danne honno ina jodi do e Dakar Benatali Mariama Diallo hajja Mariama Diallo Dakar Benatali deme jam ka won Mariama tele no labi kamon ton ka no Mariama weltani ke monon kan Dakar nani na do weltana ni awa nani fala ngo kanon music hombo alfa jadara gina ma ko no walantamu si tawi non tawi tun non o bonni kon walantamu kanano Mariama ok de joni alfa jadara nani merci beaucoup Grand Dakar fo salminama acha dijer may ok d'accord ok merci assalamu alaikum Waalaikum salam on jarama don e jang jam to nala tan tanodda mi honto dawi e honno lanodda ndo do e Grand Yoff be Grand Yoff fo salminama nani ende alhamdulillah wondal won meda nge jan inde ma de gonno allo mini teleon porte teleon seda porte teleon seda allo oui dan nande la moƴƴa miɗo nande ma moƴƴa wallahi ko onno mi Khadija depuis Grand Yoff Khadija depuis Grand Yoff miɗo e jang no wondaɓe koye jang alhamdulillah onon le ton ça va miɗen e jang Khadija ko no gaddanɗa en ko kikiɗe ɗo hana miɗo fano ko miɗon MSD d'accord pay kum soson français on kum soson français on kum quoi d'accord mais ok te mo nani d'accord ok merci beaucoup ok d'accord merci beaucoup ok acca numéro téléphone ko ni tigi kadi nyande wo ko ni e ɓuri ni kadi donc million si Paul Jabal Pierre Jabay teddungal le mom ono wakam do réclamer télé Jama TV on parce que vraiment odo ko goddo go kadi no c'est-à-dire no wodi ko hulbini donc réclamer ka abonnement mon
parce que on dare télévision dare Grand Dakar Kayof ASLM partout Thiaroye Guédiawaye partout no dare télévision Jama TV mais ono wakam fewno do si men gayna régler de problème on e jam kiki de sella jabi men jettay décodeur ji men okkira on gratuit salam alaykum allo oui no marsude et si apporta ko téléma on seeda voilà alhamdulillah da nodda mi on danne onno merci Ibrahima Tummi Jale no be Tummi Jale ha dungi la gada ɓowrugol ha cewgol la kenko ha pellel ha kurawa no ɓe waɗi en tout cas grand je suis fier de toi grand même moi merci beaucoup en tout cas wallahi grand mi weltanima ko mais sujetuma encore une fois parce que waɗe goɓele ɓaade siga merci miɗo weltanima kadi grand ko ala hande nganndiɗa mais inchallah nandira parce que franchement ko nawde ko mi laɓa ko taka kodira mi moƴƴo en plus Ibrahima nganduma no gasa andalan quoi d'accord ɗan hono mi faala ti prends mon numéro ƴettu numéro an ɗum nam noddalan waɗen concertation no moƴƴi en andir par ce que on ko en famille inchallah grand famille numéro an on mi jonta mo direct ƴettamo walla mantoɗa goɗɗum e mum 60 whatsapp on ko 76 téléphone ɗo voilà fo ƴetta téléphone Ibrahima par ce que suubaga noddela kin no welanmi joni ala problème joni kana yafa sin coupé après joni mi jette ko ok ça marche y a pas de problème Ibrahima en tout cas grand franchement non weltanima ko golle ma jon laɓa encore une fois ko wiyatama de courage quoi grand minen ɓawma inchallah merci beaucoup ara mi salmini afdel on fo nani ok grand ko goto ala non terido min kadi ndo son teddan sa inchallah keso ma kon ok d'accord ok grand frère merci Ibrahima ok merci beaucoup Ibrahima mi salminima vraiment mi salmina ADKP on fo mi salmina afdel leyfel on fop mi iwa ndeylo mangol ha ndeylo afiya mi ara kurawal mi ara burwal e sila ha mi hewta jolil kam mi jibina mi jaldi ɗon mi rewa ɗon mi hamma kenko mi ya pellel e kurawal ley mi artira Tummi Jale ka Ibrahima en ɗo e mi rewta ɗon mi ya gala ɓowrugo mi ya dungil ha cewgol mi salmini famille DJ Bella Joli on fof mi salmini kadi kala nodra ɗo dongol tuma DT ara mi salmini on tigui mi salmina kadi noon ɓeɓe safa fop acca ƴetta kadi goɗɗo kalimi nadumo guiɗo jama assalamu aleykum aleykum salam jaram nala toon ɗon e jang golleji mi yawde seeɗa alhamdulillah ɗo noddammi honto ɗo wiye honno mbiɗo Médina rue 17 angle 18 Médina rue 17 angle 18 ɗo inne honno ine Mamadou Dian hajja oustaz Mamadou Dian ka ko Alhaji Mamadou Dian Alhaji Mamadou Dian ok d'accord ala to alhamdulillah Alhaji Mamadou Dian miɗo heeɗima kono gaddanɗaga kikiɗe ɗo ala so na émission mom no laɓa vraiment meɗen dardo sifde moƴƴa merci beaucoup ara men tori ɗon demi cas Habibou Fatago donc aɗa tori demi cas ka dédicace demi cas um falla a wannala Habibou Fatago guiɗo jama y a pas de problème mi waɗante mo nani inchallah Mamadou Diam télé on kono jeenan inchallah ani ɗo kadi télé on weltanama wimi télé on naadoy ko onon kadi jibinande guiɗa en ha jibinande télémille jeeyi télévision o merci beaucoup ara ko teddugal le mum ɗum tumi faala andi si minni ko min jeeyi haray jamma on andata ko hommo jeeyi kono si minni ko enen jeeyi yen andu ko en foppo jeeyi wallahi ko gonga moƴƴin ɗon o moƴƴinali saabu kanko tun ko en fof haray miɗo yiiɗi en cutten télévision o inchallah on kala weltanama merci beaucoup Mamadou Dian ok merci jaram merci beaucoup ara numéro téléphone ko ni tigu donc ara 78 et waɗa 116 422 38 DJ Bella Joli l'homme fort toujours si là vivant l'anniversaire lango million ko le 3 décembre Ñani Night Club nde ñande no mo nawna jalay parce que e waɗa rutte filede mi sikki e gayɗo clip on ka gadda goɗɗo go par ce que o clip ɗo nandi jama on no introduire mais addam clip on gayɗoɗen mo yer par ce que ami clip on lami Fodé Barro voilà l'enfant de la Guinée may allo oui assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi jarama de hino marsude ɗay jang yonta alhamdulillah émission dariɗa animé par DJ Bella Joli Jama TV ɗa wiye wonnoɗa noddami on to dan Grand Dakar la nodda Grand Dakar hiɗa Grand Dakar ɗa wiye honno
Mbe Abdul Adri ADK Couture. ADK Couture. Don ayobay. Don ayobay awujilan don. Ono mo diro. Oh no, c'est bon grave. Bon no ça va Dayjan. Ata fiyon no wonon be jogi be Couture jogi be dum do honno commandres atelier ji jandude on arta e wadon publicité ka télévision jama on anda etc. parce que télévision ko fi mon fiyon no watta dum. No, so everything and then I are the name the television will get no andi mena me falete yen alo den partenariat par exemple on famille on andi sa wadi partenariat mena me way déplacer na yon déplacer de men déplacer be na ba caméra ji din men wadde ni émission ka atelier wadde adresse on fo hara jama on anda atelier on ko do woni et sa famille donc men do kadi ko projet dir mun gono wodi wona question que goddum waday ha ka fe idme quand même voilà en daray ko no wari tan dum fo nan c'est très important parce que enen kadi den doit yande culture men on den doit yande art men on en tout cas ko ene woni wadde c'est vrai que dum mo ala problème je ko ndoni mo rana no dum den part do wo on no dina nay way de plata de man ko do no woni nay aron taw men ko dum ko d'accord andi ko du certaine sen e be yimbe leyni kambe be place ngo kunni be ya ka teleji be mauna ko fi place hala sahari ajiba talabre ne ko ndona no publicité de mais ender inane tun tawata no yaji ok mi do hedi ma kanu addanda kikile do non me la pala o tanto de Mr. Abdullah Abdullah Kante no kana ka de grupo amen no ikon ko d'accord dan kan ni sama tu dia bosen dia yaya dia goto dia jauh forma kedal d'accord o kana la ngora do Abraham Tim ok d'accord inchallah merci beaucoup allez merci beaucoup avant tout d'abord di rabbudalan do yaganto kilipon mi jonnay numéro téléphone ji idi si don fala yo émission daru down déplace ya hataw yaw walla émission hotre fouton ya hataw yaw walla émission la bay poyon ya hataw yaw il y avait 3 émissions avec DJ Bella nda hotre fouta lundi 14h15 donc 100% ambiance ndaru labay poy ko lundi 23h et 22h 23h dum kadi ko lundi après non artenka émission ndaru yida mondar ma pendant 8 ans mo ka télévision do arten on 23 ma jette godo kali allo no marché de jang iri télé seda potta télé seda la nande ko mono de ka télé e si apporta ko télé seda seda wala duita mo seda okay allo ok mi sikkitu ngodo ko pi ko minna ma ya kupude ko minni ko ya du tele seda parce que nimro nande ko mon worde kon ka tele kadi voilà ara warti kadi mi sikki so kanko assalamu alaikum no marchu de jang alhamdulillah day ne hono dano dami honto gandum yodo daw aslem hey no marchu de ton tanti nalato inde gonno sikki nagor ko susay nago ko susa ko Mamadou Gawal binani na Gawal binande Gawal centre d'accord era mi salminima Mamadou kono adanda ki gido handa FNDC on wadi go porto parta et puis vraiment ça SS là kono ankani madda ka yewtado ko may ko mi yota ko wira ko jama ressources sangine on be Dakar be fop en tant que Mamadou mi hedi mam hara ko salmo no ressources sangine on fop haray encourage association ji wondi organiser football e Dakar do di fop kadi d'accord haray la peri jamao jokere ndam moja d'accord haray ko min président ASC Gawal family nini ASC Gawal do andi ida andi Grand Sadio Diaga
Gadan Sadio Jaga. Sadio Jaga wonno do nyaay cokkel kapellu nyaay cokkel. Bon minani ma ko mina moja andi ne bali ko fe'ini jonno dander ko sportif jo jano meden jonno mémoire makko no wadede dum ko tournoi football wona wadede mi sikki si mi jondo numéro téléphone si buri do seeda a jetta on numéro don parce que be fala équipe participer tabetebe e on hommage mo doa do wadede wan tanki la jogi ka hore no kurende vraiment haray meden bejo no cuti en on côté do d'accord merci Mamoudou depuis Aslem donc 78 watton won yewten tertika télévision min non hande don andi FND zone be wadi marche molana do Konakiri déjà mi ara jole image mun seeda mais ko mayen ka dig duma ka hakkunde émission ko no woli tan non mi toro kadi jama on seeda don andi o élection législative on do ardo o yi tendance ji din no woni non kala yawo vote Guinée par exemple jogi do nationalité sénégalais yawo vote si weti yo yawo vote so arti o yuta vote den o jodo ka makko o jokka haaju makko so nani temdo no werindira to haaju makko suru on fami enen kadi soen on diplomatie don donc gonga président malal arado kamun yardo kamun wonta godum o arado kamun yardo kamun wonta gotum il faut famungal pulal no président mala wolta don salmine monsieur wuri calere bientôt yemo kay mission do kankar salla jobe en tant que président jeunesse mo ngine salmine monsieur Souleymane Bari commissaire en salmine wano Sidi Ndeye le président jeunesse mo ngine on e salmine kadi Cerno Boubacar Mataka Koubiya en salmine wano Boubacar ambassade de Guinée be wi kambe kat après be aray yewten fi passeport yi allo assalamu alaykum allo no marsude janto ngom alhamdulillah da no dammi honto dayne honno ngombe na depuis ASLM 4 d'accord ASLM 4 tele no labi to ne na tele no labi ton kango tele no labano ya kon ni wadi ara ton ko problème canal ok d'accord si ko non yel saba alhamdulillah yamma dara ma do joni numéro mi noddu ma do tan ko ton on tala mi anda junior bari d'accord haray ka régime be nani ok sala be dara mi aduna dayne no honno taw Mamadou Alpha de fi ASLM 4 oui ok d'accord ayeto mo canal kamon do régil dey nani ok merci beaucoup ok ko jujoni wata wala takbira wala si Allah jabi lendi mi do 14h 15h 22h 23h mi do jeudi je den kadi 22h 23h ok nani Jama TV kadi ko non je ko télévision siddo mon merci beaucoup d'accord acha merci beaucoup ha joni mi andit non tayi mi do wolando ni piji do fu haray onon jogi be produit surtout ma atelier couture din are yewtiden mi jonna numéro téléphone ko are yewte c'est-à-dire numéro noni numéro WhatsApp DJ Bella Joli long si la falarde wada goddum ka émission makko 76 yettu téléphone non bravo monsieur qui a dit téléphone non 76 481 96 82 jette goddo kaduma 82 à la fin. Assalamu alaikum. Alaykum salam. No marsu do day jan ni nala don da nodda mi honto da inne honno mona inde Saidou Petersen Saidou ko Petersen wonda ayo Saidou hande ayi FNDC be wadi Marcel Konakiri ko no widay dum ere do kay ko nya joni den hedi don dare don nani do wonare en fayda wala wallen to o kay jamu d'accord Allah on da bi jini wala me ama jiri ati tan zo ser Said buda munni ma jiri ati tan zo ser d'accord mama jo ngati jonno stay anoddi mi répondal ma kon ara weltike ara da men nani no si mi anoddi lan da fala yewtu mi no taaki bare mi tama betayde mais alors encore ok DJ Wuri
akita na mama yaji din foge foto baro ga koy akitu foto baro ga yo dara me reedi ma wajiri yo ok d'accord acha may get goddo kali allo 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 oui Ibrahima bala ko Ibrahima Tunni Jale Ibrahima Tunni Jale wa mi falarde ko amon so sama waddo we gina hande bismillah mi ma Ibrahima wala ko dum marda ko yewta don seeda e o FND hande donc avant tout mi tereno Allah wala changement payment parce que ngala buri don Allahumma amin ko comme ko halen ko halte ko rek annabi ta jabu ko jeedaran ko jeedaran wata ko jeedaran ko don tuwada jeede en tout cas ko jeedaran ko don tuwata jeede kon donc la société population guinéenne ko be yalto be joni mi hawri dum don sitande be ande ko duwa don ko be ande ko jeego nado ko buri moy zakat mo do ko jeya ko letti ko jeeda ok wannan fada ngandi min to tiksani ya yimbe wa wota mo majangat ouais do ko arranger ko be sitande dum da ande ko hondu woni selle mum ouais donc fada ngandi la ngam ko de population e ngandi ko be ko woni be ni wadde guinéen mo donc ka senjeri ke to ngi meeting grand ko mo wala ni bien vrai ko ne mayde ko ne tampude no dum nan ka nyakata do lembe ko meten ko non to wata wonde ko ko non jogi hande ay ginande so ko sen wardi ko ko gino to wata wonde donc il faut nan ka dossier traga wonde e faut nan ka rewa soutenide walmitebe so yi donc wata wata man ko halaji men no do ko mo ni na bonneji no je conseil du donc mo be hakkile men so waaw ndera ki du gol dutin ko sen fo pays le non do wata no de peno ay moko ko jemi to pion ko jale lamo de lamo donc ara mo den tewiare donc yalla vote wade hore jam do lamo den ganyo ka mo andanta wala développer Guinée letti na dina rawana to letti kala mo andanta ci jodi ke re ko andanta ko dum den letti den parce que len kadi den tampi den en sandare ko to bugo vraiment ko mo senen ka den teri yalla wongo ko men wala ko den ko jare ko ko moten ko bi men et puis ka dum le fotal re dum do chaque den kindo kambe woto be jula ko de mabbe wallahi wala be yalla wide be mabbe menen de exact tawde de hota Guinée arta kan musi to ko jawo do ko do wonta vraiment musi ko en fait musi wala kambe to ko fop men ko combat men Guinée fo d'accord la to fina hide no jang no jeri do min haji men ala mo non vrai que wata de pidi go mais faire une communication en fait communication men no du côté go quoi d'accord donc on a la yafini hala kan c'est important vraiment change en fait ko gouvernement politicien men no angani ni Guinée de fa la ni ba tan min tala ngan to moja ouais donc c'est ko no la yidi parce que la ngani no bango to ci bango to ni la wari fiere Guinée mais ba min kala fala yi pidi ko la wala do changer parce que ko adna ko no reni ko ko Guinée rek ay ndara côté mo ndara wo donc den changer la sandari onon telam ayo ko coupe d'Afrique diara organiser ko 2025 be fala jatti de jommo parce que bande mala e mi ngene ta mi wala mo mo jeren kadi pidi so den duadi mi wala ki no wada parce que déjà c'est un peu gauche donc voilà ko mi non ko pidi fo en kadi en duadi en tant que Guinée en kadi Guinée en kadi dawri pidi din fo ay ko poti ad nan kadi fala din pidi d'accord donc hala na mi dan tenu na teri population guinéenne ko mo ka ko wayi son ko ganta fo sen ko ga ko yata gara ko reso to yata gande ok donc ala yori communiquer wannan ta haba chance kala kan ta ka ko wado ko wayi kon kan ta haba chance donc toro de ngala kan ko wayi kan do jukiti donc ta lamu do hore jam sil wala do kan man na silami ko la na Guinée pop ala ya fere entre yagal donc jenna man kadi wayi hodo ko men investir ko marren ko inshallah la yasi ni frère ok merci beaucoup Brahima merci yara mi yeltan ke moja en tout cas intervention moji voilà e harana mi jonniti on numéro mi wi on numéro premier numéro ko 76 481 96 82 donc on do woni premier numéro ka WhatsApp kon don golliraymi ka WhatsApp maintenant d'autres numéros 77 595 77 595 wada 10 37 595 10 37 acha komboni kabu mu jokko gonga be assalamu alaikum
Assalamu alaikum warahmatullahi. On jarama ino e jang. Jam to. Ina nodda mi honto dawi e honno. Mi ngi Alsen depuis pompier. Alsen depuis pompier. Kono émission no foti mi jama ko no dido ko mi ndara kan. Na? Émission mo ngono foti ko jama ko no dido ko ngala kan yude tigi tigi mo noti kan émission do ko tere do hani yewtude parce que jama bu no jodi fala be noddude. Okay. Aka mi redi man gari ko addalla en do way taf ndaren kon do kadi goddo no watirta. Ok, merci beaucoup. Et salmini be pompier be fop en tout cas télévision on darede mi wi on Jama TV artung o jete tangon o wonde tangon génération no yidi Jama TV. Kajadu berno don après artung e goddum go kadi ali 77 millions donc numéro privé angon non 77 595 10 37 kono numéro privé angon kala falado produit mum siko tali jogida siko yewgol furi jogida siko boutique jogida siko angor kala ko marda si a noddi men a wi men yo men ar men ettanama e men divisa ka télévision me waday siko ballon organisata noddu men men wadi partant inshallah wala don jabi e kala ko watta haray non ko siko la hara tuwana sa noddali men don me ya tabana am felu e si fe idon kadi haray mi andina yon Jio Diallo biddo makon no jombede le 6 août non ko Medina joni woni wadi o le ko Thiaroye joni ko Medina Rigal Diop et puis teddugal jama be ara law kadi nafi men hebi autorisation dey be ara non law parce que ko Jio Diallo sere makon akasa sere Jio Diallo woni organiser mariage biddo makon de nyande kadi goddum no Medina artiste ben kadi fo yo préparo ils vont participer parce que be andi Jio Diallo ko fi tout le monde acha may kadi zabari DJ Guido Jama production may e wi don andi o Guido makko na dantité signé Khadija Bari Mamou. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni rejang. On jarama hido jang. Jam ko na la to. Hido nodda mi on to inne honno. Yala noddu be Grayo. Mariama Grayof. Mariama ba Mariam. Na la to. Akunda yalla ha kana duda do tan ala do. Keke da no walde. Nani baytunga noddi weli. Welcome ma do ka émission. Merci beaucoup ajarama kadi. Le toro don DJ Saifon Boy Kesson. La Saifon Boy Kesson. Inshallah jabi nani? Ara ko joni man da ko Mariama wi mi watta dum e didi. Na? Mi watta dum e didi joni. Inshallah jabara me da ngabbi yo. Inshallah lan don jabi nan. Kelen MSD mi da habbi be MSD. Jaja wona habbi MSD. Nani? Merci beaucoup Mariam. Karamo wala signé Khadija Bari Mamou hara hidanno ko hanto mi innoma jiwum wawko yimude en tout cas duado soutenir den salmini jibi masi mananje makon salminen kan Khadija Bari parce que weldian personnel en tout cas mino weltani Khadija à 100%. Merci beaucoup karamo ko Mamadou Winda Diabo ha joni be kalliñi do kono ne bi lagine fo yurli on Dakar do wattane ila de onon e 3e mon famo la ko barkar mo koy ñena hay fu mi salmi do ne guli alsan fo salminama salminen kala en tout cas be fo dal be fo rebe sonna be fo mi salmini dum merci général Bari mertema ale mi jetta goddo kaliñ allo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est Jama TV hein? Oui. Je vous salue les gars. Oui. Malam Mohamed Diallo Mohamed, wow. Depuis Medina, d'accord. Oui, devant vous gagner benn dédicace. Malay degulu Diallo Mohamed. Mohamed. Oui. Allo, malay degulu wow. Affaire non yaltude ka télé wala ala yaltude? Min dem yalde ka télé. Anga yalda ka télé dey. Ya mom do génné télé bi mama génné télé. Allez, merci beaucoup à Khadija Bari ko dum yon no wolde. En tout cas ray ko doit de soutenir de partout haray do ngandi hande e di yewuri da way ko ballat non ottire ben seeda hollen hande ko FNDC on wadi ko a jam jetta go taw aren allo okay hidon andi hande marché on waduno on yi hay policier be hande be nangi policier ben joni hari law ko
civil on nangete waɗe otage hande yi ko police e waɗa otage donc allo allo oui allo oui kero yejjitila e Allah dandu me giɗɗoɗa e goto wattemo d'accord mi wattamo joni ok mi wattamo joni sallah jaabi kono arda nowna yarede haysi ko mayde ko noon donc haray tigi tigi on hiɗon andi toujours yo allahu lanɗon ɓurte wallude merci guiɗo mamaya aussi kanko e ɓeygu makko o wi noon o jombay deuxiéme femme ɗum ɗon ko kanko concernami mi woltu ɗum ɗon mbay kanko woli donc haray tigi tigi on encore une fois mi salminay l'association l'alliance de la sous-région mi salmina kadi association pour la solidarité on président gonno ene Abdoul Bambara depuis Grand Dakar walla Bentali salminen sere Madina Hulali Marifala Mounas présidente maɓɓe on kanɓe salminen Hadja Binta Yombol Camara Thiaro général Pikine en ɗon fof salminama depuis pattal fi balliye mi salmina kadi Jeynabou Sibsi Laf waray kanka ɗo salminama haray ko teddugal e makko e ngal si Allah jaaɓi kanko on tamare han on ka anniversaire lanci mayali le 3 décembre aye ƴette goɗɗo kaleñi allo 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 ok d'accord oɗo hebbulaki taw wuri hande ayi hande Samora yi ko haɓɓiti o ari o yide policier ɓen kon donc heɗoɗen on dare on image ɗon heɗoɗen kadi ko ɗum ɓe wowli anden en tout cas laguine ça ne va pas même entre eux ça ne va pas donc na noon fi Dumbuya e yi kadi ko général Embalo wi kon o wi wo ɓe d'accord 24 mois on au lieu que de 33 mois joni ko 24 mois woni tiré de transition on si tawi ɓe hunni haray ko ɗum ɓe haldi si ɓe hunnali noon haray ɓe halda ɗum gon ko Embalo woli ko par ce que ɗon ko paykum lanɗo Guinée Bissau mo hulata joni o kanko woni président Sédia o e nder 2 ans Allah jaaɓi kanko laamotoɓe fal force ɗon andi Embalo ko neɗɗo mo hulata nde yawno affrontement kanko e Alassane Ouattara o wi Alassane Ouattara ko illégal woni on o wata lamademo ka Sédia o te il a raison en ƴetta dernier auditeur on taw si aɗa image on allo ok merci beaucoup hol e jonnan image on jiɗo jamma mi anda e jama on ɓurta famude ɓeɗe ko par ce que faut yi mais quand même Jama TV autrement may la présence du colonel Bala Samora, au commandant de la gendarmerie nationale, qui est venu constater la situation sur le terrain. Téléspectateurs, chers abonnés de la page de Gangan TV. Nous sommes sur l'axe, sur la transversale 3, Taneri-Posa. Le haut commandant de la gendarmerie, le numéro 1 de la gendarmerie nationale, est en train maintenant de faire le tour du terrain pour se renseigner des réalités de ce qui se passe ici sur cette voie. On va quand même essayer de voir si on peut au moins tirer quelque chose de sa visite. Pendant ce temps, il est très difficile de l'approcher d'abord à cause de toutes ces gardes. Il continue quand même en tant que responsable de toutes les unités de gendarmerie de faire le maximum pour... Alors, oui. Mon colonel, comment ça se passe sur le terrain? Un mot sur la situation, mon colonel. Le colonel. Comment ça se passe sur le terrain, mon colonel? Votre constat depuis le début de cette journée? Le colonel, un mot au moins pour les citoyens, pour les rassurer. Bougez. Bougez. C'est ça, c'est compliqué. Après. Est-ce que la situation est au moins calme, mon colonel? Après. On est avec le colonel. Oui, Doucement. Bonjour, mon colonel. Attendez. Alors, mon colonel, comment se passe la situation depuis le matin? On apprend que vous êtes sur le terrain. Oui, bonjour. Oui. Comme vous le constatez, depuis le matin, toutes les voies circulent normalement. On vient de constater effectivement que les organisateurs de cette marche interdite n'ont pas respecté les injonctions du parquet général et qui sont effectivement en train d'aller à l'encontre des mises en garde du parquet général. Donc ce constat, on le fait désormais ensemble, qu'il est effectif. Et les gens sont effectivement en train d'aller à l'encontre de cette interdiction. Mais ce que je peux dire, pour l'instant, les forces de l'ordre tiennent
tiennent les lieux et la situation est effectivement superposée. Pour le moment, on constate, bien sûr, nous sommes au rond-point de la tannerie, mais est-ce que vous confirmez que sur d'autres zones, ils ont barricadé la route et les pneus sont brûlés? Sur la route Le Prince, le constat, vous le voyez vous-même, l'interdiction de manifester n'a pas été respectée par les organisateurs. Ils l'ont initié, il y a eu sommation, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas respecté, ils sont passés à l'acte. Ils doivent s'attendre à quoi? Et ça se passera forcément entre la justice. Merci mon colonel. Merci. Voilà donc l'intervention du haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel Bala Samoura, qui vient de donner. Vous avez quand même. Voilà, on a dit que colonel Bala Samoura, le haut commandement de la gendarmerie nationale de la Guinée, en tout cas, on va dire constamment contre tannerie, on va dire partout wadalong. Déjà marchons ko interdado mais be respectale ko interda kon ko honno woni sabu hari be respecta kambe gouvernement e hore mum jogi be transition kambe warma respectali jamaa'u c'est pour cela jamaa'u respectali be avant ta miare dum don ase jaray mo inna ils sont pas respectés ils sont pas respectés non respecta fu do jetti kaburji mo watti ay sare rebel do ci gure menen ko me fetube foni ke mangen no don kundino en don Ibrahima Diallo en don ben ko don be heba be jandi ko don be andi on donc kala mo nangu don do waddon goddum menen kan men nanga mi wada goddum joni ala to midi 14h parce que on nani yewtre den constant donc wara tigi on bay émission men ko woddi do salla jabi en arta lendi gala bay poy ndaren be kanji din fo adden pour no jamaa'u famira kon no woni feƴƴude la Guinée parce que si le hande le 28 feƴƴi le 4 kadi salla jaɓi ɓe continue grève on ngo teddungal jama mo kala yo enen kay non ɗo haray la suède yo jama yo ɓe immo yo hoore men ɓen immo ɗaɓɓana en autorisation waɗe marche à 100% fi FNDG on fi la défense pour la constitution de la Guinée parce que ma wadde den jama on donc si Allah lan ɗon jaɓi hara en salmini tous les organisateurs Ibrahima Diallo foni ke menge kanko kundino kala wonɗo ton e mo ala ton en salmini ɗum parce que vraiment ɓe waɗi acte labaɗo c'est pour ko ɗum ɗo woni vrai patriote guinéen ɓe sukaɓe hayɓe piya foni ke mangue nanno wiya hanki o wi si o warama e fii waltago guinéen ɓen hara mo wakkili si o sokama fii guinéen ɓen mo wakkili si o piyama fi guinéen ben wadugol yo laɓal natole nde himo wakkili alors que c'est quelqu'un qui a croisé. Merci beaucoup Fonike Mengue, merci aussi Ibrahima Diallo, merci à Kundino, merci tout le monde dal kala membre FNDG hara en salmini ɗum en weltanike ɗum en andiniɓe hiɗen ɓawa maɓɓe naafi ɗen woɗɗitiɓe mi ƴetta goɗɗo ka ligne taw. Allo assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Commission Jamati yonni yo men salmini o men weltike men hari men humpa nam ilagine ko d'accord hari mi nyawlike inne men ok d'accord hari mi weltike ko wallu don kon merci men allo assalamu aleykum. Merci aleykum salam do jam alhamdulillah doni alo mede hedi magoy joni haray ko ni tigile ko mo kala ko yo yidu ka jeyaɗon vraiment haray men humpana kono men fuɗi ko humpitade haray yo Allah wallu en allahumma amina yo Allah goynu cellal e balɗe ɗen haray lennon ɗon koen siɓɓe haray miɗo ñawɗi inde men kono haray miɗo weltani o haray yo Allah nawno wiyoto allahumma amina merci jarama joni hare ko hunde joni hare miɗo fanno numéro ma an jooɗiɗo ɗon on nam après mi waɗi ko walla toon kono nacce haade balɗe ɗo feɗɗa après si yeɗi numéro ma on nam noddama yewte inchallah onani awa siɗa mari téléphone ɗo ƴettu mi jonne awa enen jogi téléphone yeey a ƴettu 77 oui 595 oui 37 non 10 pardon 10 ok 10 37 ko 37 on sakitori awa nani oui 595 10 37 oui wawa joni ko on ɗon numéro an
D'accord. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Voilà, c'est comme ça. Aray Jamaon, en tout cas, si Allah jabi vidéo ji faut aray arday de mais ko mari important comme watan hollude pour que yo famu Jama TV toujours ino ka takko berde mon mi wi o men tappa bernde ko Allah wadiri ni Jama TV artum tay ma wonay tangon ko Jama on fala ko wite Jama TV c'est-à-dire ko télévision yim Jama on. Donc la télévision privée de ni ino ko minje non ko télévision Jama TV ko non jey. Merci beaucoup. Haray si feƴƴi ɗon haray en wawa passé déjà en jetten dernier auditeur mi faala ka wonen ɗo a passé Jama no faala no humpa. Assalamu aleykum. Assalamu alaikum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Jam nala to nday jang antena famio alhamdulillah ɗa noddami honto ɗayne honno ɗa noddami honto ɗayne honno lanko Kolobane kaserne Samba Diéry Diallo. Kolobane kaserne Samba Diéry Diallo. D'accord, miɗo heeɗima ko addanɗa en ɗo ko ndawi e honno min ko Souleymane Ba minute. Souleymane Ba telema itta seeɗa walla poɗɗamo seeɗa ɗiɗitela d'accord miɗo heeɗima an kadi kono addanɗa kigiɗo ɗo ko fi programme ko woni feƴƴide guine ko minen kay ko jomumen e darde ayi ka miɗo heeɗima kono addanɗa en ɗon an kadi point de vue ma. En tout cas affaire maintenant il faut Jama on préparer darto. Ah vraiment vraiment ala joni en tout cas enen kadi fulɓe ɓen en duwanon finde wona hunde wotere ndaren ko kamen yara saabu ɗum ɗo ara ɗonni si heewi tun hibbay wallahi si heewi hibbay joni ara ɗum ɗo wayna kala wonɗo yiɗi ɗum ɗo hay tawa ɓeere mum waɗade ara ɗum ɗo koye fof ƴetta programme tan tan ɗum andona en tout cas ɗo hay no ɓe haray holli ɗa men hollira metti ɓerde mum. D'accord, haray teddugal mon télé on ko télé mon nani. D'accord. Haray mi weltoni ko moƴƴa. D'accord, on jarama. Merci beaucoup. Aray télé on ko télé mon toujours e so tawi dum auditeur ɓen no arde hatta mi wonana ɓe ɗo par ce que ko fimo mi wonani on et puis mi yettiki on mono faala sponsor ejude mono faala publicité mo yo yawtu yo ar yida e Jama TV numéro téléphone mi jolni kono taw noddan hilanka émission d'abord mi coupa on yaafo ɗon non ɓeɗi en coupi ɓen haray wona teware an mi wata jabade téléphone haray lanka émission en direct on yaafoto haray numéro téléphone mo faala ɗon on siko fi produit faala ɗon siko publicité ƴette 77 595 10 waɗon 37 siko WhatsApp on kadi faala ɗon ƴetton 76 481 82 481 96 82 mi ƴetta goɗɗo kali. Salamu aleykum. On jarama ɗon e jang alhamdulillah ɗa noddami hon to ɗayne honno ko yiɓe bari na yiɓe bari fita from bande mi nanali moƴƴa yiɓe bari depuis honto Dakar Medina ibe konno wayɗa jang jantum miɗo heeɗima ibe kaddanɗan kikiɗe ɗo an kadi a yi ko hande ko FNDC waɗi lagine ko de waɗa kadi ko weltanagol on par ce que haɗi mbiɗa humpa affaire on no feƴƴirto mbiɗa humpade jono humpitima ɗo seeɗa d'accord andi ko noon ko doy tum haɗi ko weltanagol weltano ɗeɗe on d'accord jarama merci beaucoup ibe c'est comme ça iɗon andi ko woni wo ko woni andi fof fotata fof wona gotum haray ko ɗum waɗi so tawi en hollay image seeɗaji tun pour andingol Jama on donc hande FNDC ɓe yaltuno moƴƴa mais enfin ɓe heeɓi kutu kadi piiji nokkele buy par ce que ɓe koloma ɓe bulokuno tawi police ɓe wata arde gendarme ɓen ɓe buloki rond point Bambe to ɓe raɗi police ɓen ɓe jaɓi otowal ɗon ɓe sunnigal otowal ɗon few ɓe sunni ɓe jaɓi otowal ngal carrément et puis otowal camion wal kadi parce que ko ɗe camion je maɓɓe waɗa 60 personnes haray ɓe ton mais ɓe jaɓingal ɗon na pick-up jeɗen ɓe jaɓingal ɗon ɓe sunningal ɓe feri kaji ɓe ala ko ɓe alangal ɓe bonningal totalement vraiment en tout cas ɓe nangi kadi policier ɓe selem information men on ɓe nangi policier ɓe otage mi anda fewn ɗo si ɓe akkitiɓe si ɓe akkitali ɓe taw en tout cas ha ka 20 heures ɗo haɗi ɓe jogiti ɓen ɗon ɓe wi kamɓe kadi tanki nanga ɓen akkita ka ɓe akkitata ɓen ɗon donc ɗon kadi ko goɗɗum go joni wona gagnant
ɓeeɗa si waɗama goɗɗum ɓeeɗa waɗe goɗɗum lagine Conakry sen mennuma lagine ko mondogo kadi a kasa taka men e Allah si Allah men torikema tawa toɗɗen fof wallu men noon joni men serta e ɗum ɗo. Voilà, merci beaucoup. Aray toujours salmina jama on téléspectateur ben fo jiɗo jama production neɓata wani ren émission on passé déjà heure men de yawtri 10 minutes arano wayno ken heeɓi mais comme jama nodde no humpa kadi ko honɗum woni nder ga yimɓe toriɓe morceau ji ɗin fof mi hakkida on e playlist morceau uji jonduga onon Koloban ɗo onon Wakam fe on ɗo jogiiɓe wonɓe darɗo ɓen alem yetta goɗɗo kaligne par ce que ko priorité on noon. Salamu aleykum. Aleykum salam. On jarama ɗon e jang. Ala ton ɗum e jam ton. Alhamdulillah ɗa nodda men honto ɗanne honno. Ko Bari depuis ɗo Sacré-Cœur. Bari Sacré-Cœur. Bari Sacré-Cœur. Bari Sacré-Cœur no wayi. Ala no ma so ɗo alhamdulillah an kadi ko ɗum addanɗa kikiɗe ɗo. No mi sina mi formation ni tan mi naade famde moƴƴi ko sina waltinogolam ɗum keɓaji ɗi on ɗo wadde ɗin quoi. D'accord. La hiro no lando si ɗin e jam ton. Ok wiyette Bari goto Gaynay. Ok jalla jentito inchallah. Merci beaucoup. Voilà haray toujours aray ko ni tuwata on mais émission on woni fin hande on haray miɗo yiɗi on heɗolan si Allah jaaɓi on daranka émission si Allahu lan ɗon jaaɓi lundi 14h 15h daron men kadi laaɓa poy e lundi kadi 23h non 22h 23h. Iɗon andi DJ Boubacar Anta ga émission mercredi jenen fof samedi jeɗen lagine ke haray ɗon kadi ko darmo so Allah jaaɓi daron kadi Cheikh waɗa émission jiɗin fof émission sénégalais no ga émission honno commandres Fula Kunda no ga donc en télévision ko pour tout le monde donc ara en salmini jama salminen PDG on wuri jiɗo jama fenɗo gangoni ga régime aray o weltanama salminen mamira e men ɓe fop salminen séréji mon ɗin fop andinen jama on haray acca ƴette goɗɗo kaligne allo. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Jarama nala to. Marsude ɗon e jang. Alhamdulillah. Ɗo noddanmi honto ɗon maake honno. Ko Baylo Safa depuis Krayof. Baylo Safa AJDS depuis Krayof. Wow. Non, c'est-à-dire sa wi Safa mi andita AJDS. Na. Sa wi Safa tumare ko AJDS mi andata. Na AJDS wala. Ka. Ayino. Baylo ɗay jang. Jantu alhamdulillah. Mi salmini ɗon taw grand wuri Safa. E hajja Maymuna ɓeygu makko. Awa. Kono way ton. Jantu alhamdulillah. Lan heɗima an kadi ko adanɗa en kikiɗe ɗo. No, ina hira gollo yaltuna on kadi yettanodene lagine on fof ɗo wakkille ke moƴƴa. D'accord. Wan famali ɗiɗini ko won ko ise ton ko mais tura gollo. Merci beaucoup mi weltike nani. Ok. Safa ha sale ha nene ya fof mi salmini ɗum. Ok. Ha hewto e pellal. Ok jaato ɗon jungo lansangere. Ok merci beaucoup. Ok. Voilà e haray jaman ko noon ko andi min bela komo joolil noon sa wi jooli ko geme sa wi geme noon jippoɗa jooli ka fello mi hersira ɗum dey voilà hewta noon kadi noon sa hawti noon kadi tigi tigi kañte jooli ɗon a tawa dey no waɗi ko naata fija jala waloɗa ɗanoɗa ya kadi ñama hara ya fu boyla ka cangol kadi araɗa lotoro fuute sabunde hara en salmini jaman fof mi salmini famille DJ Bella Jooli on fof wona o ma o ADKP o fof salminama e haray vraiment mi weltanike on ko participe ɗon ka émission hot e Ndaaru Yiɗa émission Ndaaru Yiɗa on pendant feɗeke 8 ans mo exige ka télé ka Jama TV hari ko GDP TV o dogata maintenant arti Jama TV c'est pour cela Jama wara no suivi émission on woni ka page Facebook ngena min non ka siɗon faala hara naka télé mo data ka golloton ɗon on télécharge ton application on so naati ka apara kaduma on naati ka paramètre on dara application Jama TV on télécharge mo on faami ka page Facebook kadi ko Jama TV tumo waɗay abonno ɗon kadi wonon ka page to hara kala ka yani ga notification on waɗon notification on hara kala ka woni ga min jonna on direct e onon hara ɗen photo ene wonɓe e darde ɓe vraiment hara meɗen souhaite on bonne chance tout min on programme alliance de la sous-région no 31 décembre mi arta e mon e si Allahu lan ɗon jaaɓi festival jano no fokkiti min arta e mon ɗum ɗon ka détail jarame yide service commercial o mais l'anniversaire DJ Bella Jooli noon
ko le 3 décembre Nyani Night Club teddungal le mon nde nyande hara si Allah jay mo nawna ko jalu mo nawni kadi dikkam ama on anniversaire don o yahe voilà haray si tawi wodi be mi hawrondiri gata e moƴƴali e jetta dernier auditeur haray wandiri allo Oui. allo oui Jalla Mariama Arto do na yalta non kadi. Nyalama e nande jaaja allo haray merci beaucoup kala hebunoɗo feere noddi mi weltani kemo e kala mo heɓano kadi feere noddi mi weltani kemo ɓe ka page Facebook ɓen fou wona o ma o min salmini fop en tout cas télévision Jama TV ɗon mi wi on kala ka faala ɗon are Jio Diallo ɓiɗɗo makko no jombede le 6 août ɗum noon ko Rijal Diop watta Medina Dakar haray ko teddungal e mon haray woymo noddi fo nde nyando yaw fijanamo en tant que ko kanko woni hoore sere on mardi no haray sere makko no continue kadi école Medine haray fop no nodita ton yo yaw versa mbuuɗi ɗin ƴettuɓe yo yaw versa ɓe ƴettaɓe yo yaw versa ñawliɓe yo yoɓa ɓe ñawlaki ɓe hara ñawlaki merci Guido Jama production merci Guido Mama ya kadi noddonani merci allo merci beaucoup allo oui ok merci haray mi waynike kadi ha lendi salla jaɓi 14h 15h 100% ambiance ka hotiren Fouta min non ɗon noon ko 100% ambiance ko hotiren Fouta sen iri ɗon aren ka émission laaɓa pour on say noon aren haray ɗaɓɓiɓe FNDG ɓen aren ɓe yewten ko honno ɗum ɗo feƴƴiri e ko honɗum ɓe préparé kay le 4 août merci beaucoup haray merci a Guido Jama playlist kala noddunoɗo mi waɗanali mo ɗo yontigi ndaaru télé on o heɓay sonji makko ni e clip ji makko ni fof dogay on jadi bay ciao lendi musidɓe Me wa wanta